Nagaland, Chairperson Ms. L.Neangmai Konyak, Immanuel College, Dimapur. Order of the program: Invocation. Shri Tolong Pastor MTBC. Welcome address: Shri P.W.Nyeiwang Konyak, Vice Chairman ATC. Speech from Guest of Honor. Introduction of the final match team. Final match in 6. Team marched by all the participating teams. 7. Special number Yeangkhe Warriors FC in charge Mr. M.Angki and friends. 8. Prize distribution hours. 9. All of thanks Shri.T.Chingo Konyak, Executive Chairman ATC. 10. Benediction Ms. Ahing, Women Leader. Program 1. Invocation. Shri Tolong Pastor MTBC. Pastor Ahing, Wang Dang Jingma Ngobu, Iba Kawang Mubu Jimai Wama in my mini second of my M.Angki Don Samuel Banamo Young. Amen. Respected today compere, guest of honor and his colleagues. Abang menyaksikan tahun berapa HGB ije, Shunang ber menyaksikan tahun berapa ibiong badan, hai macam berapa hai ber orang sakja, kesap owner by jauh dong, hai ma team captain, hai ma manager orang sakja 11 teams berapa shun dong, nam ding tahu angja. Menyong la ye bo, abalan siang itu, mamang abalan je si kau yang wan, jusak jang sausi tu deh nanja, abal Christmas trubi ma, nam 11 team mai je pangdong, pai mo jang ing kapten tahun mabu, pai mo menyaksi mabu mai je, jadi suju mo, yang wanan kai menyong barung, kau dong pai mo nam di abalan participants. Lengbeng kai je menyung babo tau ka abalan je ensian itu. Hai menyi mama, mama guest of honor. Tau engai kadap dari Thai je new generation club organizer dene. Kai je tising mang ma je. Tau engai kadap Thai je tauang request lengdong, request lengku belanji. Tau alai dong. Menyaksikan tahun ada dah ini buat dah pangkat dah je, abalan je hai dong bunyi. Nambah jenis yang kai je nambah, jadi dia tu tahu dek je, abalan hai cuma. Sen organizer menyaksikan tahun mabe, kai menyong babe, nam songkau, hai menam yang peng, jangan kai tahu mai, sen de jung barung bunyi, yang mana tahu mai abalan je nyenang. Pandai ta tekeng wimbo. 11 teams shudong punya jawapan mangmo. Nam dia ada mai peluang ada nam tim ni ba mai benang. Disiplin mai peluang ada disiplin mai benang. Mai peluang ada kai mai benang punya. Nam di laku dia yui nanjo. Hu punya nang imai bo iling jo. Abalan tekeng dang mo. Jadi ya sindi wiblam ide amai tiktung dai jo tiyain dang mo. Nam dia abalan jaji ya bunyi 6 tim 11 pengkong sak tetung bunyi tekji labo nama disiplin kai mai bu mampu hai mo mi intekui hai je mai je tek je hai bu ta final match me shuju ma nam ding i dai kai menyong ko dong bai me yong wan i dai nam ding thau mai ni nang de ji abam lenga welcome address abalan je shuju shuyan ni be bunyi Sindi as a talking of love, abalan je sin shao do, kamu jenis dong bunyi, yeba pang dang mani abalan je sian yebe. Guest of honor, tau jangan yang main dang ma sian dong,
Secretary Mayakshu Welles, Yeangkhe GP, Java GP, and Moba GP Lata, Ayamla GP Sahi, S.Angki GP Yeangkhe, S.Wangsa former VDB Secretary. Thank you. Welcome edition. 16thSeason class must to be chairperson. Haima. Senior organizer. Chairman. Haima. Atuk vice chairman. Haima. Tong Jang Yinga. Lingyewa head GBEG outep. Tong Maba P.W.Nyeiwang Benedong. Namdi Ding Penang Abanji. Menyong Panwe. Haima. Nhớ bờ tập trung song khâu, yang bờ, mai tham bờ lan nữa, chỉ ni abalan chỉ công sở bờ, yung văn ni yang salam nam đi bên đường abalan chỉ pan bờ, ni abalan chỉ si khâu yang văn tang bờ, ni abalan chỉ thiang bờ chỉ ni sinh cái lý, lại chỉ ni bờ new generation club, nam đi lan nữa, ni lên chỉ bờ Konyak. Namdi Yamatang Langbong ni khai ji menyong la yi je. Alan ji si khau mang da ji mai pong yai ba ji. Ta chung sang khau mo, yong man ne ka sta tam lin je. Chini mamdi. Chu si ban mai je, si khau yang ban mai je. Mamdi di mai abalin ji bong bong. Ni khai la ji ben dong. Hai ma ni khai ji yong man abalin ji menyong ko benang dong. Hina lai dong. Ngau de khai nga tai ji dong. Hai mươi đây, si khâu được khai ngài gia chịu tung, lấy chừng gì, si khâu khai gia được cái chừng gì, ngõ mức nhà làm lấy bờ, ngõ đây gia được cái chừng này nắm đi lạc lâu bờ, aban chịu nghe em bé, bây giờ, chừng gì đó, aban chịu bớt số bị lưng mà tham mà, thay chỉ, ao theo cái khiang ấy chứ, khiang mà khiang hay bớt chịu chịu chứ, aban chịu nang tung, nhìn lại tung, lấy tiền nắm đi ngài siêu gia chịu được tung. Hinang audience Konyak audang na dong namdi yung wikat het pana. Mayang daw yang sinju mo to. Inyo ibadam mo, ibudam mo. Jam mo. Ba bo, sang ba bo. Lungit thi ba ya ji. Sinju mo jiblong lungit ta ti ji. Bok ta ji sin abalin ji hi do. Yibam mo. Ibu you juang mo la ka sebo. Tekawi te ba mo. Juang man thong wai ba la ne jo. Simba bes mo. Tekawi te si go mo. Indoor high school tournament mon. Ibam simba bes mo champion ya do bo. Dumi high school abalin te nang be. Phai mo. Akos subi mo. Abalin ji ya do nang do. Sinju mo do. Lungi buk mo, hiang la ka sebo mo. Hai mo, lungi buk mo mo la ka sebo. Chini, still level mo tek tau bo. Jalan anggusu, audan nidong. Chini da apa mo mambai. Jasina, pangla abalin ji, mamdi bai abalin ji pangan nidong. Tau district level mo, Nagaland mo tau abalin ji tek tau pena. Simba lang si khâu mà chú ý siêu ý nghiệp si khâu mà tết cái vi là cái sự vụ xin ai yon tết tàu na hina chân như lai đông na sa đi nằm đi
lung hai bo te ku bi te ba mo hak ben bu hu bu man bi ngai bung khai la ji dong chulin ji de jin da mam da bu ilya mam ba ku nya au da ka dong nu ki chu bi me te ke te ba mo nam di chi hai bi ya nam di man hai bi ya nu ki chu bi mo district mo all Nagaland people mo mam di champion ya dong ni nam di khai ju men yong ban be khai appreciate ling be hai mo aka chu bi me te ke de dong te ke de ba mo Jinny Tabu ilya au da te ka hai dong lai jingi permanent ya li Jinny mu nyak shu chang thong mo permanent ya chen na dong ni nam din khai men yong phan ni be chu lu de jin da adi de ya chu la ni chen na nam din jung thong mai dong phai ma abal fu corona hada sak jang mai hinlik ta om le lai abal fu corona mo Kiang hang hai bo 1978 mo let nuklo on the level Emily Tower nukri thubi thai ji abang ji khiang do yibu ju si ba mo mon district mo thobi li Tabu ilya mo thobi li nam ha no kong la ma no si ko mo chi 1978 mo nuk lo thobi thai ji taw abaling ji foundation ling do plan ni ji ni mam ding thau mai abaling ji tang ni do adi dia chu la no thak tung taw mo bi jo la ni jo taw mo nyang lam la ni jo nam ding thau mai tang ni do Konyak pen apa laban lengan saya mangka memai si sejama Jinny bercuci bama Jinny bersisi nasa tu Habian dukung hada la naudung hada hal gudung Tukang nak bubuk sumsa ke kianung nyanyi pabi yo Nasa belak ni je tu Simbe biasa simbe si kamu abaling jelihi Tay, lilung nasa nam di audak na dong. Jinny. Christmas chubi, kiji Christmas chubi udat tese. Ni amate kejo. District level mamai betang beram cia. State level mamai betang cia. Out of Nagaland lam ramu nam di abaling jeblaben lenga. Jinny nasa di nam di. Kandol lenga, tikpu bi betena, sabang pun kandol lenga, Konyak yang pun kandol lenga. Nang abalan jemai lengku cingdo, nang abalan jemai la cingdo, nang tamu, lamnya at penando. Jibai jam sijo, Jinny, ada tikpu bi betena dong. Ijo ko sen tetau deka, ijo ko sen tetau deka. Nang manjangi, nang jinny Indodos lumbe, nang habjaka mate kahaibu, nang te kubi nang nyam chulin chenang ji, aban ji lumbe. Jiba nang nyi inji te pe ji nang mangom tai bu mai be. Nang mis tai bu mai be, English tai nge ambe, Hindi me tai nge ambe. Mi lai de jingdo, penye lai biya nam dia. India. Education itaw de kum ramo namdi abalin chi oda te ko bi den dong namdi di penu mai ken ne cho mai la phan ling chi abalin chi te hama Jinny oda konyak ten na namdi yim be se ba pha dong oda konyak ten na mai te mai nyamo Tiji dance be tam brahma Tiji konyak pen time be Beda Namdi Taiwan tai ko chin dai uji ang nambe Pinyi Jinny niyo Namdi yo Haba konyak ka best player dangbu
Ni yibu Konyak ni golden boot ni abalan je phaga. Teji ni inga bu singbo. Nga mo ja ru ko jing dai nam di en gembe. Nga si niang jan ja mong tham ma ji. Ni habu Konyak ka mai best player tambu. Yibu Konyak ni golden boot ni abalan ji phaga ji ni aba sia ni be. Ni nga bu golden boot abanang nam di habi best player tambu. Yibu Konyak ni aba golden boot da ni lan ni phaga khai ji aban ji sia ni be. Tek putin na mai de kum tham cha ji. Kabi la la tananga lemai le yam tenanga best player tam thamu namti penu abalin ji ni nga mga ru jing namdi yo bi de ka ambe tham de ang ja thai be bada ngoi si niang jan ja mau jing mai be thai ji ni yo ji ni ab golden boot ta ni namdi aban ji pha do ka thai ji ni aban ji inji singba aban ji ne dong ni ya Hinang ngau khai si ko lo tai si jing de mam dia kan minam lai de dung ni ni ngau am la nga si ya ga ni nam di mai chi tik ma pe ni yo khonya temu nam di yung best face mai de thi ni aban ji si ya ni be thank you thau mai No match team. Konyak ngang abaling kaman de thong pinye ngi nyang singe che au pun de thong abama hai ji mam bai case of honor dung de taw abalin deliver ling be de ji mam bai case of honor je yung mai shi je no ai ma number 1 ma best keeper M.Nyeiwang Titan FC full price. Number 2 ma this season Christmas trophy to cover high bumper. First hat-trick goes to Shri.N.Langphoang New Generation Club A. Number 3 now, highest score, Mr. M.Angki from Royal Challenger. Number 2 now, best defender goes to Mr. Kango from Red Spartan FC. Paima, number 1, best player goes to Shri.T.Chingo New Generation Club A. Along with the golden boot offered by our guest of honor. Runners-up goes to Charlie Youth FC. Charlie Youth hai chi number runners-up ya lang.
10,000 cash prize and certificate. Thank you. Thank you. Next we have word of thanks from Shri.T.Chingo Konyak Executive Chairman NGC. Tubu yang samam number Chairperson, Guest of Honor, Shri.N.Langphoang Konyak, Class1Contractor Mon Nagaland, Head P.W.Nyeiwang Vice Chairman Headquarter NGC President, Issue Number NGC Office President, Organizer, Family Mingyakshu Village, Mingyakshu Town Upper, Changjang Kalong Mountain, Post Commander, Vichy, Police, Auriak, Sujanedong, Nam Pending Yangsam Hanibe. Changjang Long Life NGC. Benediction, Miss Ahing, Women Leader. Tumana kana taibu achaw hayanga ayen magakawal nang afabu daw ba andong ipak hayanga ayen amay chimesa nang damin yung bupanangki yung anda kawang Thomas 16thSeason sipo New Generation Club kaya uba kawang nang atiso kresa pupu daw ba Christmas trophy nang damin yung ngambaya nang mitishiwa tam nak chimesa wala wanga bayanga yung chimesa uba nang mga yo. Amen. ATC! Hey,